Na klase isipan na kabalinday ka ng sakit. After that, anong nangyari kay Peter? After the empowerment, huh? Peter stood out before the crowds. And Peter preached the gospel powerfully and boldly. And after the preaching, 3,000 souls came to know Jesus. Ayan. Ito ay kapatawsan. Iti umay iti panakabalang Espiritu Santo. Umay iti bilag. Umay iti turit. Tagito'y ka naman di. Pangunaan na Petrong nagtakla ng nagtatao. And share na the gospel sa the Father. And after that, these people who were with them that time, listening to the preaching of the gospel, they realized that they need Jesus. And that time, they surrendered their lives to the Lord. Matay tayo rin tiyapo. Hindi, kalpasan sa inyo pa nakapagidag, here comes the power, here comes the boldness of Peter, and the rest of the disciples. Nagbalinda, kakapsat na natural. Kat amoyo, manipot idin, makita tayo nga dagiti adalan, uray may dagiti mailay-layo dito balanaw. Take ko na, nanipot, kalpasas na pang nakapabilag na ito'y nanamati. After that, continuous di ating. It is souls kadagiti namati. Umatato lang ang umatato, ititong dalal daw. Ano na sekreto da? Bitaan nyo ba sa verse 42, iti chapter 2. Inarabat dati Chen Hikuda, anak sursuro kadagiti apostoles. Nakikagkadwada kadagiti kadakwada, nakipilpilnisi sa ifitinamay, ket nagpaymaysada iti panala, kararan, madaydayo iti apo,